sad Caki Fulham i danas ćemo igrati PES 16 i tu je sa nama moj Ćale. Javi se tata. Ćao! I mi ćemo sada žmureći da nađemo timov. Ajde, prvo ti tata. Žmureći. Ne sme da gleda, znači... I uzeo neki strani. I ljudi, neki sranje timovi. Kako su sranje? Jo, ja imam Alexis Sancheza. Idi dole, klikni čast meni. Alexis Sanchez. Još ne sranje. Či ovaj tvoj tim 100% jači. Ali mi je ladno koji je tim jači. U stvari čak. Mi ćemo tu formaciju da zaberemo. Ovako. Sada tu. I Majora ćemo da bacimo. Ovako. Ajmo sada. Se namesti. Prilično nešto bre, usrećno snimanja. Šalim se. Ali ću da ga derem. Ali tako da igram bolje od tebe. Ja volim mnogo da krljam. Sa kime. Ja imam Sancheza, ali ne znam, nije to taj. Ajmo na gore. Može tako može. Ljudi, izabrat ću ja stadion, namestit ćemo sve playere na top player. Nameste li taj tim? Malo će duže potrati dok moj Ćale namesti tim. Možda budemo radili šlag challenge. Kazat ću mi ja šta je to. Idemo ovako gdje je general settings. Znači lever ovako. Igrat ćemo na 10 minuta. Stadium. Evo ovako. Ne. Old Trafford najbolji. Ne, uniforme nam ne trebaju. I lopta off. I ljudi, i sad ću da godiram. Sad ću onda vidim šta se zove futbol. Tata, ja mislim da ona X ovdje dole šutira, šta ću da ti kažem. Sad ću da mu kažem, pošto su malo drugčije komentar. Samo minut, ljudi. Idi ovako, tata. Znaš kao što... A? Pa znači šutiraš na X, onda centriraš i tu. Kao ja. I ljudi, krenuli smo. Igram ja polakice. Malo koč. Nismo igrali davno PES. Ja imam neki sranjak i mi ovdje trčiš se. Koliko ja znam. Ovdje sam. I ljudi, ja imam sjajne igrače koji su pomalo sranje. I ljudi, šta sam ovašio? Ja, i kakva prilika, nemoguće. Stvari sad je moguće. Ima 10 dana kako nismo igrali PES. Šut ljudi, brani to neki fetko. Imamo mi dobar tim. Joj, malo sam ga potkinuo, ali šta ćeš? Kakav ti je ovo šut? Žmureći smo izabrali timove. Ne znam ni ja koji je ovo tim. Za Gentrovu znam. I ljudi, brani opet golman. Ovo nije normalno šta ovaj golman brani. Nije. Faul. Ljudi.
On mu je odigrao, ali ja sam uzeo loptu i izgubio. Tata malo priča šta si učutao. Kad znam odigram bolje od tebe, on je mnogo učutao. Jel' tako, tata? Opće ljudi, opće. Pa pričaj malo, psuj. Šalim se. Ovaj moj tata dobar. Jel si dobacio? I ljudi kako igra na pasove, jedva čeka da da gol. I smeje mi se. Kako sam izblokirao. I desi tu odigra nešto. Kakav gol ljudi, kakva kontra, 1-0. Kako sam je dao gol. Bravo. Sada možemo polako. Idemo kroz sredinu, probijemo. I mazno mi je lopta. Faul ljudi. Faul. A da. Nek te treba. Ja mislim nisam. Ljudi, dobra lopta, dobro sve, samo ne. Da ljudi, jedva čekam da napravimo face cam. Pa gdje si zastao, jebo? Ne. Tata. To, tata. To, tata. To je ta prilika. Pa gdje ćeš? I izblokira! Pokušao sam nešto kao Barsa što kombinuje stalno, ali... Faul za mene. Ne razmišljam, ali ovi slabo mnogo šutiraju. I ja sam centriran. Pokušao sam centar šutam, ali zato što vi slabo nešto šutiraju. Neki tamo tim, ne znam ni ja. Ali Gentrova je bola, ali... Ne zavisi to od igrača. Ja ću sada puštam lopte napred. Pa ovaj nakrlja. I ljudi ima priliku. Ljudi, nervira se mnogo. A neće ništa da priča kad gubi. Ne! To, ajde! A ovaj tim lepo igra, ovaj Gentra. Znam ja. 2-0 ljudi, 2-0. Kraj prvog poluvremena. 2-0 za neki tamo tim.
Da, taman ja nekog da izmenim. Ovako pojestu da se još čim ti pokaže Amara ako uzimate Martineza. Ovako. I idemo, hoću gida, ostvarljamo. To su te izmene. Onako pola likova ne znam. Ne! Ljudi, za koliko gol? Ali ja imam popcorna. Igramo naravno kod mene kući. Joj, trebao sam drugi pas. Izradili smo trojicu igrača, ali do četvrtog ne možemo plaći. Znači, Tajo mi je nešto oslabio. Zna da igram bolje od njega i mnogo se plaši. Ljudi, šut! Ali odbranio je to. Ne, imam odličan udarac glavom, ali ja mislim da korner. Jak, ljudi, ovo možda bude gol, ali prečka. I ljudi, još jedna prečka! Ljudi, neće me nešto! Dve prečke zaredom. I ljudi, ima sjajnu priliku. Ali mnogo jako lepo. Ili neka poruka, ali znači da se to usreći. Joj, bravo. I još jedna prilika. Prima to na grudi, ali Petkov neki tamo vata. Ko je igrao s ovim timovima, nek mi napiše u komentaru. Opasno. 70 ljudi minut. A ne sme da priča. Ajde, priča nešto. Ajde, nemoj da si takav. Ljudi vole kad ti pričaš. Šalim se. Kućine, ova je bila duelčina. Ljudi imam po strani kontru. Po strani kontru. Po strani probija po strani. I dalje. Ali je to prezrekao neki tamo igrač. A ja izbio iz auta. Ali opet to presađu.
Ali kanal neki. Ali cijela presjekla. I opet sada Maja. Joj, treba sam doklizati. Ljudi, moj čale nema pomoć. A možda se i stidi, prvi put je u mom klipu. Ako želite još ovakvih klipova sa mojim čalom, ostavite u komentaru. Ali krenut će da priča. I ljudi, tamo neki, još 2 minuta do kraja i moj čale će biti pun paraza. Ljudi, čale, hoćeš još jednu utakmicu? Revanš. Stani, tata. Ljudi, tata, hoćeš još jednu utakmicu? Ljudi, igrat ćemo još jednu utakmicu. Isto ćemo reci birati timove, pa se vidimo kad mi čale dođe. I ljudi, evo nas. Čale je tu, tako? Tako? Sad ću da ga derem, sada ja prvi biraš mu reći. Samo da vidim. Pa šta sad? Ovaj sam tim uzeo, znam. Taj sam tim uzeo. Što mu rekao? A šta prva liga, nije fora? A viriš! Vidi. A uzeo si London, bravo. Čekaj. Pa šta da radi, ne? A virio si, ali ono? Sad smo pukli ljudi 1.000%. 1.000% smo pukli. Kad igra na var. Možda go. I tamo traži da. Što igra gdje? Uđi onda da ti namesti. Ajde. Sad će mi drop. Joj, jednog igrača s kime ja. Šta ljudi ta igra ti? Ajde. Stani. Klikni ovako. Sad ljudi 1.000% gubi. Always thrives in the most competitive of areas on a football pitch by continually setting the traffic around him, and that awareness coupled with his technical strength has elevated his game to world class. I'm thinking the same. He will be a central feature, no doubt. He's off on a marauding run. Out to the left it goes. Great run, this is covered quite a distance. To sam teo. Activity down on the touchline. There's going to be a change. I don't really think that it's a reflection on his individual performance. I don't think he's been that bad to be taken off. But Ali on ima Kurtovu na gol. now for what lies ahead. And it's Remy.
For what now? Good interception. Dovoljno mi je samo jedan gol. William. That's to the question. Remy. William. William! And there's the first A shot on pričaj malo šta se začutati ljudi da te čuju. goal. Move forward. Šta ne pričaš? Kad bude na gol. Matic picks it A upfield. tako ga primiš. Says Fabregas. And a shot! Great save. That was not easy. But it wasn't much on for him, so it was worth a shot. It was worth a try from there. And this has been such a positive approach from them in the early part of this game. Wow. Everybody is programmed to get forward, and despite a couple of failed attempts, they are the better side. Ljudi, mi vodimo. Prvo smo ga urnisali. Well played. He saw that coming. Teraz. Drugo, tata. Drugo, uđeš tu i drugo. Tako. Svijaš se. Nastao sam, no. O, ja mi da ne pa. Sad ti ga puko. Ubaciš drog. Ljudi, on voli da mi kleda pol. Another side, yes, Tu able to postavu find the sam ja. Just about here, the collective sigh there. They know they got away with one. Remy. Really didn't have enough to concern the defence. Kidamo mi. Tries a through ball. A da, idi napred, Rodriguez. Terry. Matic. And it's Remy. Zaboravio sam ti kažem da ti je Remi slabo gleda, ali... Oh, a throw in. Pa desi tu. Try cutting inside here. Says Fabregas. William. Now the pass. Ivanovic passes it through. It's Remy! Goal! Šta ne pričaš da si gol? Go! He was never going to miss. You can only Ljudi, ovo je if the pass is moguće pošto igra sa troduplejačnim timom. A rekao je da će priča kod da gola uopće. Ne mora. deadlock broken. I ne mora tim da Well, that's put him in the driver's seat, but there's a lot of Chance. football left in this one yet, believe me. No surprise at all that this is a guy who's had such a positive impact. Well, not only can a player of such high caliber show the imagination to set up a goal, but he can also produce when the pressure's on to deliver a big moment. This guy was born to create. Forward it goes. Ljudi, ovu će da me urnise, Another piece of ali ja ću really budem good opet defending. prvi i bolji od njega, ja imam veću golnu razliku. It was hard to see any better outcome there. Now it's Remy. Yeah, the defence had him exactly where they wanted him there. Didn't even give him the space. Pa or- kako or mu room to tako? turn. I think if they can keep him facing the other way, then his threat becomes much less an issue. Good running with the ball. Can they build on it? That looks a foul. Yep, the referee's given it. Šta mi uradi? Imaš tamo. Odavde ne može. So what can they conjure from this one? Decent hit from there. Well, technically that was a beautiful stroke shot. Jedan kad smo igrali ja i moj tata, zajedno protiv jednog tima, ja sam sa 35 metara sa Barcelonom, sa Lionel Messijem dao gol od
Otative. Otative. Who's going to make this theirs? Sad igramo 11-11. Looks to slip it through. That'll go straight through to the keeper. Rekao je da će ja priča kada daje jedan gol, ali ne može. A loose ball. Fired from distance. Što ne pričaš? He's got away with one there. Koji sam ja ljudi prosto. He plays that sort of alertness and the way he almost Ne! is going to happen. Goal! Ah! With that goal comes comfort. High quality goal. Lovely first touch. Sumptuous second. His second of the game and an eye now for the hat. I... Jao! 1-0 this contest was Stativu sam pogodio, jebe mu sve! Here we go again. Well, this last night required him to produce. Na sreću sam prošao i stativu. Pogodi, nećemo nešto. That will be the target. Get back on terms and then use that momentum to go again. Mrstva učinu. Really good. Tako. Ovo će. Korner. That's a goal kick. Kako? Very confirmed. I think it was a little difficult for him to pick exactly the right option there. There were so many in the box. I don't think we should be totally surprised that he actually went for the shot in the end. Terry. Excellent question. Big tackle. Tries a dribble. Going for goal! Kako ovaj brani? Can he shoot? Dobro je da sam to dao. Ljudi, 2-1. Korneri su moja specijalnost. This is threatening to become a really good game. A score early in this half just takes the pressure off now and allows them a chance to get a bit more pace and kind of level things up. There's Fabregas, there's goal there, a look. Znači, ljudi, igramo exhibition meč. Ako bude nerešeno, znači, nema nastavaka, nema ništa. Get it forward quickly. Ljudi, 2-2. Koja sreća! Really outwitted Neverovatne prilike ja pravim. the keeper. Well, when you go win a woman, Nije. Jeste. that was decisive and clinical. A dobro, naravno pravim. Kad ima jedan žut. Onaj majstor je tamo dao 2 gola.
Ljudi, da vam mogu to. Ne brani to Kurtoa, sigurno. Usade! Usade! Šanse, SRB. Da me ne moram. Ajde više. Oskar. Sad će drogu mi dati. Ovo je namješta. Ljudi, kod mene u grad je došlo AU Tebru. Znači, možda bude neko snimanje, neka ulica, ali koliko znam, ljudi, 80 mini teče. Ja sam imao dve velike sreće. I ljudi, idemo da pokušamo da zabijemo još jedan gol. Joj! Drogba! I 3-2 me vodi. Vidite se moja sestra dere. Ljudi, ja mislim da je to 1-1 ne pobedamo, više nećemo igrati. Ljudi, to je to. 3-2, više nećemo igrati. Ljudi, ostavite like, share, subscribe i vidimo se sljedeće i kaži čao tata. Ćao!